Maluk Harena Enzimen TV, nomos Yarai Larang Norai Liur, Hana Narang Completo Nilton dos Santos Gonçalves, Husi Departamento Turismo Hospital dari Kulinaria. Ohin lorong, Hause Lori Itaba Hare Hamutuk, Produto Husi Fehuk Ungu Sesai Hanesa, Inovação ba Produto Torta de Batata Doce Rosa. Diak Tirmai Ita Hare Hamutuk ingredientes principal na bema kaguardang hatuza. Primeiro, Fehuk Ungu, susu beng, mantolung, manteiga, buttercream, vanilla, gula halus, tepung terigu. Tirmai ta hareba ingredientes nebema katu usa baiha produto nebema katu halo inovação. Primeiro, cetakan, no segundo, hause usa garfo, nomos canuru, nomos ia plastik nebema cocida hause precisa carnes. Mixer manual, kuas, espatula. Adiak Tirmai tatu prepara produto que o menu nebema kita alo primeiro, tambah ita karhahang diretamente, então ita tem que usa luva satu ne bela evita ita nia saúde ne podia. Adiak primeiro ita halo uluk torta de batata doce nia kulit, hause usa equipamentos hane sambasia ne, atu primeiro hata uluk manteiga 150 gram. Tutur mai hause usa fila fale gula halus nebema prepara ona ne hanesang 60 gram. Tutur mai hafoti mixer manual no hause masa manteiga ho gula halus halo kental tialai. Adiak Tirmai hause baku mantolong fuang ida nebema kau prepara. Diak Tirmai hause baku mantolong halo rata. Tirmai hause taman tolong baiha masa nebema kau halo ona. Depois de dane hause nafatin masa. Adiak Tirmai hause tau fila pali trigo nebema kau prepara. Tirmai hana fatin masa na fatin. Adiak tambahnya sei krem helan tau precisamente tan trigo itu atau ne vele maran dia kosirita cetakan dia.
Adiak masa nebe mak hau gora dalam hau masa nyamera rata ona hanesang masa nebe mak kita tu halo dosi atau indane firmai hau se tau fila fali bea plastik nebe mak bungkus dia firmai hau se suruh tau lori spatula suruh se tau fila plastik nebe mak hau prepara ona. Dek depois de dane hau se falun adiak ne masa ne bemak hau preparona hau precisa se lori barai ya gelera 30 menit atau ne bele maliring itu sida hau se bele kuat adiak masa ne bemak hau prepara prontona precisa batau ya gelera 30 minutos, firmai ita acompanha na fatim publicidade. Adiak firmai hau halo fila falina krem nebe ma koside teta tahu ya masa nebe ma koin hau prepara. Diak firmai ita bahari hamuntuk feuk nebe ma hau prepara ona. No hau si tau fila fali bafati nebe mak atau mixer. Diak firme hau si tau fila fali feuk nebe mak hau prepara ona si tau fila fali ba mixer. Diak firme hau si tau na fatim fila fali buttercream nebe mak hau prepara ona. Dia firmamos hau se tau fila fali susu beng nebe mak koin hau prepara. Firmai hau si tau na fatin vanili nebe mak koin hau prepara. Firmai mos hau na fatin tau na fatin gula halus nebe mak koin hau tau tio na masa de primera precisa tau idane atun nei tabele senti nia sabor ne mida. Adiak maluk sira idane hotona ita precisa mixer. Diak maluk sira idane hause mixer aturne bele halune cream. Adiak idane bemak ne cream ne bemak hau mixer agora dang pronto ona precisa hasai fila fali. Adiak ne cream ne bemak kohi hau mixer ne mak pronto ona. Diak tirfel me hau se kero kamutuk atunune hau bele bahasai fila fali do masa ne bemak kohi hau prepara hau se mai cetakan fila fali no idane hau se tau fila fali osida ne bemak masa ne bemak hau prepara ni ala. Diak maluk harena Injemen TV tirmai tatama fila fali ba edição tirmai masa na bema kohin hau tau na gelera tau na 30 minutos tirmai ta precisa hasai fila fali plastik ne bema kita tahu tau fila fali ba yak katimbor aturune ita bele roll no kuat. Adiak tirmai ta roll telai. Diak firme hau se foti fila fali ini atau bele koa ba neng
Adiak tirmai hakua baneng prontuana hafila foti fila fale nifati atuni tebele cetakan. No tirmai hatu tahu behet cetakan te precisa tahu le mantega lai banya cetakan atuni ne osirita tunu nyala bele belet ka atuni ne ala bele motu. Adiak mantega hau posisiona ihane niat cetakan tirmai hau teng ser fasilima fila fale atune na fatin mos hijene nebe magmos. Adiak tirmai hau foti fila fale na cetakan nebe mag hau tau tena mantega no ida nebe mag hau ko ona precisa tahu niat cetakan. Adiak tir fila filmai hau selori gar futu tialai atune osida ita tahu fila fale krem labele adiak ida nema hau prepara hotona tir mai hau se tir faliba tahunnya krem hau precisa usa plastiko atune bele cetakan baiha nyal masa nebe mak hau mas Diak plastiknya precisa tahu kopu atune kremnya labele fakar sai Adiak firmai dari prontona precisa hadiah halo di diak hau precisa lori fila fali kanuru atau halo rata sih ni atau ni tabel hari dia
big, stay so big. Dia creme neve mak hau tauna, dene pronto na, ha precisa hatama fila falimba formas, atunune bela hatama ba oven. Dia idane turme hau sita fila falimba formas, ya cetakan neve mak hau taun. Dia turma ita futi fila fale cetakan nebe mak kohim pronto na ita tahu na formas ita tahu fila fale ba obeng nebe mak prepara ona. Dia turma ita mehari amutu kita tama ba obeng. Dia iane oven temperatura au halau ba iha 60. Dia idane turma ita se tama ba iha formas ita hento 30 minutos. Depois de 30 minutos, mak kita se halo ba iha plating. Firma ita produto nebe mak hau prepara pronto ona. No ita hanarang torta de batata doce rosa. Nebe mak agora dadang pronto ona. Firma ita bahari hamutuk asista mutuk usi hasai usi oven. Dia turma ita hari hamutuk produto feu kungu nebe mak produto sai hanesan torta de batata doce rosa mak agora dadang pronto ona. Precisa ita se plating. Dia turma ita mania maliri nona ita bele plating. No tahu hene pating nebe mak plating mak ne. Turma hausi asai fila fali usi formas nebe mak hauza hausi tahu fila fali baiha idane. Dia agora ne pronto na plating hotona turme hau karak tau tir hau ne hakarak hau ne gostu nebe hau karak plating ho iPhone rumah nebe mak agora down hau tau. Big, stay so big. Dia turme produto nebe mak hau prepara pronto na no plating mos hotona turme ita koko hamutu dene mak produto si feu kungu. Dia turme hau si koko fila fali produto nebe mak hau inova ona ba torta de batata de dos. Dia turmai feu ungu nebe mak hau prepara sai hanesan torta de batata de doce rosa. Nebe mak sabor tebes ita precisa desenvolve dia kliutang atune ia futuro in mai bele sai dia kliutang no promove dia kliutang ita ne produto lokal. Hau Nilton dos Santos Gonçalves, husi Departamento Turismo Hospitalaria e Culinária. Hamutu ko equipa tomak. Hato obrigado e adiós.